fai maua nei whasoa. I nei tai au, ve ia swafu man manoro tātou rio KERISO. O te whata lofa mwhatu lima tuai soifua mnuia. Ma lo tau atai, leo fai ngā ruenga pa ia le tua mo tu fatua. Ia, a mesa tapo inga mau nai tu a ma tua. Ono pia i mauta malawa, ia mesa le. No lolo tātou tunu, ia, mesa le au tau KERISO. No whapenao na ngā lui. A wālava, le tala ina, le tala lei, au folo fatu. Alfa i maia i whanunga le nei tai au, whaftai le. E le sunga whatonu, ia, mau whanea noa e tātou te. Whasoa i le whionga le tua i munga le ia lata, ia le tua, ma lole. On sai ma lole ta watat, ia, ma la umelengang whalonu, kumero whinangalo. Tātou whasoa whatas ma unea so. Kamuia mai le tua mo tātou. E langona, ia, o le a teitei nei tātou se talo, ia, ma whasolo atuai le tātou whasoa nei tai au, ane a tātou talo i le tua i soswan mai, mātei le tua le mātou tumai nei tai au, mātou vi ialau fio, mau nei lao le tua mātou te ala mai ai whanunga le lei, whaftai lau pule, whaftai lau lofa, whaftai lau wanga le lei. Ia oe le tua mātou te talo nei tai au. Ia, sau noa mai lau fio i lau upu. Wha malama, wha manatu le tua, sirina whamanivia la mātou whalonga le nei tai au. Ina ia, mātou langona pēr lau si whonga whetalai le aso ma le aso. Whamanivia la tua ia ufionga, whamangalo le tangata. Tia le valea ma le vai mai. Ia whai doa no mana e ana ia ufionga ono Yesu. Amene. Ia. E langona le atatou sama le vali. E le fionga le tua. Maua se. Pamalosi me le upo le tua le neitai au. Lau whaafonga Samoa ma inga. O le tau masani lava. O masani e lau whaafonga. Mana whalongo ia ai manatu le a mau ais whamalos. Mau me le tusi a Mareko. Nona mta o pasifulu. Ia o le whai po tolusu lima i fasu lima. Tusi Mareko. Le evangelia Mareko mta o pasifulu. A le tolusu lima whangata mai fasu lima. For Mark chapter 10, start reading from verse 35 to 45. Ia, ole a o feitawina, ma nei al feitau, ia on tātou whalongolongo ai lea le fionga le tua wafunga maia. Wao mai a te ia kopo mai Ioane o a tali o se petaio, o whapea mai lea o a oe. Ua maa manao ina ia whaia mo i maa ua le mea na maa ole atuai. Ona vetalai lea o ia la ua. Se ale mea na rua mana na o iai o te whaia mo o rua. Na la fai mai lea ia te ia. Ia etu mai ia te ima ua ma te no nofo le tasi lau i tū tau matau. Ma le tasi lau i tū tau anga vale i loma malu. Au whetala i Yesu ia la ua. Lua te lei loa le mea lua te ole mai ai. E ma fai e o lua na inu le ipu o te inu ai. Ma ia papatiso ina i le papatisonga i papatiso ina ia. Na la fai mei lea ia te ia. Ma te mawhaia. Na wheta lai leo Yesu ia te ila ua. Lua te inu lava i le ipu o te inu ai. A toa ma le papatisonga i papatiso ai ia o e papatiso ina ai o lua. A o le nofo i lau i tū tamatau. Ma lau i tū tau anga vali. E le o ia te au lea o na vatu. Ai tau lava o e o sao nia mo i la tau lea mea. Whalongo ai le toa se fulu o na ti ngā ai lea o la tau loto ia kopo mai Ioana. Wala watu Yesu ia te i la tau. Na whapea hatu leo ia te i la tau. Wau tau i loa o ali o nu ese ua ali ta i la tau. O e ua sili fo i o i la tau. Ua pule ia te i la tau. Ai le whapea o tau. Au se fia sili ia te o tau. Ia fai o ia maa o tau auauna.
O se fia mo mua fo ia te o tau. Ia whai ia ma tau tua o tau uma. Awa fo ia, a wā fo ia o le tangata, o le atali o le tangata. Na le sau o ia ina ia auauna tangata ia te ia. Ai peitai, ia auauna o ia ma fo ina atu lo na ola. O le tongi ola mo tangata e toa teli. Amanuia, tene mai le tua. E le whetawina o le fionga pa ia le tua. Tu mau ia te ia na lava vi inga nei se yo o le whavavau. O le tala masani, tala malama ai o iai se fe au e fia o ai ta ua le nei ta e au. O le au tua le ta faso le nei ta e au e whapea the Servanthood of Jesus Christ. O le soifua auauna o Yesu KERISO. Al manatu au tu o mafufanga e. Fia whama mafa nei tai au. Mo oe mau. Ia ola e auauna atu. Ai le ina ia auauna mai nisi a ta ua. Ta soifua e auauna atu. Ai aua nei auauna mai nisi a ta ua. Live to serve, but not to be served. Live to serve, but not to be served. Ole, upu au naile se upu e, taria ngofie, whafonga tangata wa ata ure au nai, te lea upu e whamatalai o si tangata se polonga. Ia, kore ngā na wha au laula fo i pe wha maalia tātou o tangata o le tāwini. Ia, pe hoi o le aisua vai o le tangata le tau tua lise a inga lai e te lea upu e are ngana e tau wha matala e le upu lea auauna. Servant. Le anga e le whai mo fie le mea e tau le auauna e tau tua e te ngā inga e ngā lue. Le tau whamatala i le mata upu le taia. O le soifua auauna o KERISO. Le whai upu e fasu lima le sa whai tau. O inaalo o ta oto i se ata le soifua auauna o KERISO. Whai mai le tala a Yesu le whai upu le nā. Wa le atari o le tangata na sau o ia. Ina ia le auauna mai nisi ata ia. A ia auauna atu o ia. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Teman, o le tala lea, o le saunoanga Yesu, ma Yesu, a wafo i o le tali o le tangata na le sau o ia ina ia auauna tangata ia te ia. A petai auauna o ia. Ma fua ina atu lona ola e tongi ola mo tangata e toa tele. Ole ki vesele na ole saunoanga Yesu mata upulea. Ole fesili, ai se a ua fetalai ma saunoa ai whape Yesu. Na ala ona saunoa whape Yesu ma tau whailo lona tulanga. O ia ole au auna. Se i tau lu i tau wai fina ngalo maloto le auso le ato lua. Anga iatu Yesu ma ono so e fio Jerusalem. A tu la i lone mana onga. O le auso e to lua. O Ioane ma Jakopo. A o so o Yesu. Sa vali vatasi ma futa vatasi. A te ua fola lola manatu i a Yesu. Fa mai le auso lea. Yesu. Te mana o te whaia le mea na mawhai atu ai a te oe. Ono whai mele Isu, o le ala rua manao. Te rua manao te whaia i a te o rua. A whai mele manao le wuri ia. Yesu, te manao a tato wo i Jerusalema. A watu le se uso e nofo i le se utu. Ai mai le se utu o te nofo ai. Ono winga e manao le wuri ia. E ano nofo la oi tafa Yesu. Leo la mat fau a o Yesu Jerusalema. Ona fatu ina leo lona malo.
e le o le nā le fina ngalo KERISO. E le whapea a o Ierusalema Fatu lo le malo KERISO. O le mawhauwhau o le tangata e le tusa ma le fina ngalo KERISO. O le manatu Yesu a o Ierusalema e le Fatu se malo e alu rungo le sātau. Se i to tongi ma whai le tongi ola a e le Fatu ina lona malo. Le mawhauwhau mauarunga le na sa ta oto I loto le au so a mea nei o lo Yesu I Ierusalema Fatu lolo na malo e la tau te lei loa le mea na sa wai KERISO le ala tonu ale na talia I loa Yesu I le awali I o te lua mawhaia le mea o te ari ai te lua mawhaia na inu le ipu o te inu ai te lua mawhaia na papatiso le papatisonga o te papatiso ai a lua fia mua muri a lua fia ali sili tautua pe auauna sau noa roa Yesu I sau noanga lea fia whama mafa le nei taia mai le Yesu a wao le atali o le tangata sau e le sau ina ia auauna nisi a te ia aina sau e auauna atu ma ofo atu lona ola ina ia ola ai nisi challenge Yesu vai inga o roto o le au so o lea ia misa le uso le tolua. Tau I le Yesu ma na ia le manaonga ai se le nganga e le tusa ma le fina ngalo KERISO. When Jesus went with his disciples, these two brothers came to Jesus and asked Jesus faced with requests by James and John, the sons of Zebedee. They asked him, Jesus, if we arrive in Jerusalem, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Then Jesus challenged their weaknesses of pride and selfish. Vaiva inga ia sa ta oto I loto o le awali ia na challenge pena lu'i Yesu le tai aole. O lae o ma Yesu se le mauti, se le anganga muli ai. Sa lae o ma le fia maualunga, pride, fa maualunga le roto. Aka ko wo Ierusalem Yesu. Se ma te fia sa fa fa tasi ma oi. A watu lo uso le si tu ai o nofo le si tu. Ma nei le mana o nga se le anganga. E le o le anga le mea tau le auauna le na sau no a Yesu challenge Yesu le soifua auauna ia o le uso o le uso wa yo lua te lua le mawhaia le anga le o malama le uso le pe a o Yesu Ierusalema e tu ina atu ia lima o si taulanga ma la tau ina ia fasio tia ina ia alu le sa taulo le meisu e le mawhai le mea te lua o iai. Tātou te lua le mawhaia, te lua le o malama, te le mawhai na inu le ipo te inu ai. Te lua le mawhai na papatisonga papatiso aia. A o lea le uso, a lo fia mua mulmuli, a fia maualunga tautua, ma na ia le tali tonunga ma le saunoanga, tu sao, a KERISO. Se ilui mea tau le auauna ma le loto wha maualunga. Loto ma le tautua ma le pe auauna ma le loto fia sili. Ala le saunoa I KERISO nana saunoanga lea. Te le sau ina ia auauna mai nisi atia. A ia o auauna atu ina ia ola tangata. Meaning, o te sau e ta pena le wha ola tanga mo tangata uma. Lena lea na ma neia le tali noanga leuri. Ma neia le fesiri. Ma neia fo le tali. Ai fai mai le tala tuis tala Mareko. E le ngā le awari ia sa whia maurunga o la tau loto. E le nā le auso lea. Fai mai na matuati ngā loto resi ko se fulu. Rono inga. O lai fo e wha maurunga fo e loto.
Se foi le motive e au nai nei tangata. Leisi ko fulu fa mai wo feita ua ti ngā o lato fina ngalo. Ina wo fa longo atu. E una ave lesi e nofo lesi tu ai nofo lesi a fa fea lato lela lea na sau noa inke viso sau noanga lea. Lea tātou te fia mata i le nei taia. I le servanthood. Le ale winga le soifua auauna KERISO. Le walu e Yesu le wali ia. Auauna ma le loto fa mau walunga. Auauna ma le loto fia siri. Auauna ma le fia mamalu. Auauna ma le fia mau walunga. Ma neia le lu ia Yesu na lu ia i so o ia. Na ia mala malama i lo lato wala winga. Ea oe li nei tai au. Ma lo ale tautua, ma lo le auauna. Ma lo le serve, mo le tua ma le ngā luenga. Po whea lava le mea nei te serve ai, ma auauna ai tono le ainga. Tono le nuu, le ma lo le kalesia. O le fesili le nei tai au. O a mai la auaunanga. O ya te oe le la ngona pena iai le uri ia. Auauna, ia le upufulea tātou leanga nuu. O le tātou tautua fia matai. Tatitilo le tātou anga nuu umari. O le ala i le pule o le tautua. O le tangata e auauna e tautua mai tua. Ia le ase tofi mai iai oe sau whai luma e whamatai oe. Rono inga o le tautua le aunanga. E whai ngu mai tua. Ala le whai mai e toi ina se mi aua te tautua fia matai. Aua te tautua fia sili. Tai whaape nā le mea le ta oto i loto le wali. Muli a KERISO. Le toi titi uma le tolu ma le afta usanga whaile ngā luenga o whaaso e muli au auna. A o lo nā e to tono le loto le fia sili. Le challenge lea na lui e KERISO. Po le vaivainga lea na challenge e KERISO. Ina ia suia. Aua le auauna fia sili. A le nsau no KERISO. Le no foanga na te lua mana o ai Iohane mai Jakob. E le o ia te auni tō whinga. E iai ta ngata wa umana sila fia le ta ma. E no nofo i nai le no foanga le na. Sila fia le le KERISO me uma. E iai ta ngata. E ali i tai iai le malo le na. Rono winga. O lai tala noa li tangata. E iai li tangata e salamo. Ma Fatu Tuu ia KERISO Yesu. O ia le na e maua le no fuanga le. Lono winga o le auaunanga fai ma le whaamaoni ma le loto maulalo. E tolu lana i mei e fi whaamamafa li saunoanga le KERISO. Fai fasu lima ta faso el nei tai au. O le vaenga mua fi ta fata ua li saunoanga KERISO le. Fa mai KERISO. Auauna ma le loto mawalalo. Serve with humility. The first point is serve with humility. Auauna ma le loto mawalalo. E loisia, fa mai le saunoanga KERISO ni. E whaipuna, I did not come to be served, but to serve. Mana ia le saunoanga KERISO. Te le isau e auauna mai nisia te au ana o sau te auauna. O laia tangia ila na saunoanga o ia a sau e auauna. Very humble servant. He served with humility. Whaingataha ia o le mea le serve with humility. Le anga o tatou natura. E tatou te fia maururunga uma. E i te me musu le se sau e serve la lo lista ngata. E misia tangata wa iai tō whinga, e maurunga, whawhewhena o luatu te auauna le lata mai titi. Whawhewhena o luatu o au o le sao o le ainga. Whawhewhena o luatu o au o le whaiwhe au, o te serve lalo la lata mai titi. E iai teime whase ina i tātou la ngona le meta o le auauna. E tātou te mumusu tātou te hoi lalo. Ia, a whai mai su. Te le sau ne ia auauna mai nisi atea. Ana o sau te auauna atu.
fesili o ai keriso. E le oi loe le wali ia, o Yesu le na whaia la tau, o ia o le atua, o ia o le alo le atua. I le tilo Mareko, ia keriso, o Yesu o le atali o le tangata, Son of Man. Le ala le whaingoa i Mareko Yesu o le atali o le tangata. Fully God, fully man. Ia le tua, le whameisu, te li sau te, ia auauna, mai ni se nau sau te auauna. So with humility. Sei challenge ai le atonu al men sau noe keriso. Sei lui matalepe masu sofa, le loto whamaua lunga le awari ia. Mana o tie mai lunga. Ai o mai tangata le nu e tau tua mai la tau. Mai le isu opposite man mana o isu le aila. E le whapena lo sau le lalolang. O te sau e auauna mo tangata. O te le sau e auauna mai nisi a tia. O le nganga mo morna le mo moli mai sau noanga keriso. Serve with humility. Jesus challenged the pride of his disciples, especially these brothers, John and James. They wanted to be great and first in Jesus' kingdom. Lala len sau noa keriso malu'i la wali ida. Ana famele isu ya fa formule sau noanga isu. Then Jesus said, whoever wants to become great, be a servant. Whoever wants to be first must be a slave. Wala. Pena fai atua le amatanga. O le upu le polonga ma le auauna. E talia ngata ia o tato langona. Le anga pia e winga lua. Ai auauna ai polonga se mea. E ula tangata ia te o e sole va aia lale wa fa polonga mai o. Ava mai Yesu. Le aina o sau e fai ma auauna. Na faia o ma polonga. Lala le tau tu stala e perfu mai na ia whamaua lalo te isi a ngelu ai aluange ape i se polonga. Servanthood. Tangata e auauna male loto maua lalo. Mana ia lea nganga e tau mori mai e KERISO. Ina ia tātou i loa le mea e te tau ono tātou whi. Tilo i le whati nonga le auauna a KERISO. Au le yalu di santau. Na alu i tangata mama. Na fio atu i tangata e mana o mia se fesoasoan. Na alu i a ai mawhaoa ai he served the community. Na alu na ia la vea i mawhaola, but who is Jesus? Jesus is Lord. He is the creator. He is King of heaven and earth and God. But he humbled himself to come and serve us, but not to be served. O le reality le na, o le sau noanga KERISO, na o sau o te auauna atu. Pena fai atu, e le iai ase tangata mai na siringa tali sewai, le fesoasoani a KERISO. He helped, he healed, he saved a lot of people. Na o iai langa service o ia o le auauna sa auauna ma le loto maua lalo. He served the poor, he served the sick, he served the sinners, even the deaf. Finally, he completed his service on the cross for the sake of ourselves from death and eternal punishment. Serve with humility. Me suna o sau. Awani auauna mai ni se yo auauna atu. Te loha oe Samoa ma le whafonga nei taia. Toi ma fau tasi lava po oi KERISO. KERISO na whaia oi. KERISO na whaola ina na ia au maia i tā ua le lalolang. Wa ai o ia o le atua. A ua whamaua lalo te isi ane lau. Tala tu stala e ped. Walu i fo lava i lalo. Pasi lunga angedu. Ai alo lava i lalo peise polonga. Ina ia auauna mo oe. Ta atia ia lala na o unanga ilona nu o isala edu sa auauna mo tangata.
ai na auaunanga loto maua lalo lava e fie whātāua. Leanga wa e manuia ai wa umanuia. O le lea auaunanga KERISO. Na whaia male loto maulao. Na alu di sātau. The reality o le humility. Na tuulona mamalu le lang. He left his glory in heaven, but he became as a sinful man. Stood in your behalf. Sauale KERISO maualunga. Whaamaualalo lava lona loto. Sei alu di sātau. Sei whaalava lona soifua. Sei whaasasa mai lona toto. Au mai atoa lona soifua. Sei whaamangalo maola le tangata wale loa. E iaia o le tangata angsa. Le reality le na o le whaamaualalo. Serve ma le loto whaamaualalo. Na whaai ui lunga le sātau. Talo whae le tua le langi. Talo whae le dia o le ola. O le tātou tupu. A ua whaamaualalo lava. Ma ua alu. E le sātau lo le la au o le whaaluma ina. O le la au e matanga o le ino tia. Sei whaatino le au nanga ma le loto mawala. Po feanu ta sasa. E le inga ngana I se tala. Whamawala lo ano no loto. Sei tau lo ta tongiola. E whawhonga mai leita iau. Jesus served with humility. I say au whamawala lo ai KERISO. But he is God, he has power, he has authority. La ia uma le pule me uma. Na sau noa tu lava, na I se mea. A ua ono sai lava. Wha mau lalo lava lona loto. Sei wha atau no ulana au nanga. E sen mana ia. Ole mea tau le auauna ma le loto mawalana. A whea wai fo I tengi lan tala inga sa inu sia tangata. Ko mai tangata o oio pele se pulo o oio li ki a polo, sa po, sa tuli, sa wheanu, sa whai upu. E le I tali lava KERISO I se tali. Sa ono sai, sa whaama wa lano rona loto. Se ia o lava I runga le sa tau. Aina wa uma na wha tau nuu, I wha moe na sa wai. Mai lea ua mai au taunu ua whai le nei mo oe. The completion of his service with humility on earth. It is finished. It's for you. Toi mafa fauna nei tai au. Lala lea na sau noa I KERISO lea wali ia na mana o fia siri. Iakopo ma Ioane te lua le mawhai o na inu I le ipu o te inu ai. E o ona e ti ngā e whaingata e na ia on sa e lawa. Sa moa ni tai au. O whio iai lo tā langona ma lo tā auauna. A whaio ia tā ua langona le fia sili ma le fia mawalu. Whaatino ai na tā aunanga. A lea o te whaatepa ta ua I KERISO le nei taia. O le ta auauna lawa I lana. Whea lawa le mea nai te tau tua ai matai o le ainga. To tono le kalesia le. Le au whai ngā luenga le tua po whea. Mana ia le whaataita inga wa mai I KERISO. O te lei sau te auauna mai nisi a tea. Ai au na atu. A vea ia ta ua ma au na loto maua lalo. Upo le atu nuu o lalo lava e maua ai malo. Ma na ia le principle la KERISO a e fia maua lunga o lalo. A e fia mua o lalo. O tua, tau tua mai tua. Ma na ia e le whale au ngāi no tau ti ngāi na wau nanga o whai.
a ia sa ole mauti ta te auauna ma le loto maua lalo. Serve with humility. Ma nei ale na awani a vei tātou peo le awari e fisili. Le leiri wala wato le matai ia te oe tua sau oe aru luma. Ai le angal fa yato le matai le aso oe nei luma sau i tua. Nono winga. Se le sona foi lea mo tātou o uso a auauna ma le alawa le vahenga tātou. Tilo i le service a KERISO. Servanthood of Christ. He served with humility. Ina ia mawhai ona maua se victory ma se manu malo. Ia, vaenga mua na lo ta oto i le saunoanga KERISO e fia whama mafa mo e maule nei taia. Ia ta auauna ma le loto maua lalo. Ona whaea ina leo ta ua. Principal na le tua fia mua muli. Tau tua. A fia mawalunga fai mapolonga. I re fai mo fie. Ono sae le tau tua. Ono sae le auaunanga. Tono ne kalesia, tono ne ngā luenga se ustai li fai au nei tenga lue ai. Ia le taimi e tofi ai oe. Ia le taimi e whae ai oe. Whea po le matai fo i ne tau tua le matai ono sae. Ia le taimi e whai mai ele ainga fili mai le tama le whai ma matai. Ono sae le tau tua ma le unanga. Serve with humility. Por whalwhai ngā luenga fo i wha maa oni. Ono sae. E iei fo le taimi e wha me ele pule o le avea oe ma manager o le avea oe e wha pēnā. Le tātou soifua tau tua ma le auauna. So se vaenga o tau tua ai. Mana ia le example le wa mai KERISO. Na o sau o te auauna atu. O te le sau e auauna mai nisi atia. Ia avea ta ua manisi e auauna atu ina ia manui ai nisi. Serve with humility. Melona lua e fia fata ua le saunoanga lea KERISO. Whaipu ale fasu lima. Mai, I didn't come to serve, to be served, but to serve. Melona lua ina afa mai to give his life. Ma tu ina atu lo wola. Ma na usaute au atu ma tu ina atu lo wola. To give my life, to give his life. Le ata ole alofa le uma. Ole noinga, ole melona lua, serve with love. Serve with humility, serve with love. Fa fena I lo serve with love. Leo sa no KERISO. Mai e tu ina atu lo wola. E le fai mo fie na tu atu se olo se su Jesus. Fa mai avatu lo wola. To give my life the great gift. It shows his unconditional love. He served with love. Ole akape love leo le tua. Ole alofa le ingata na alofa i tangata lona nu. Sa e fafanga. E sa fia ai sa e faiva venga. Sa fa pupula ta was. Sa Fatu Tuu pipili. Sa fa malolo tuli te moni o ena oti. Na lofa lava ye KERISO. Le aima se tangata e to tasi na te ena KERISO le teimi. Na whaatino ila na ngā. He served with love. Talu fai e se manaia. A vatu lo wola. Jesus based his service on his love. He gave his life to pay the price of sin in order to satisfy and fulfill the will of his Father God and save us from condemnation and lead us into eternal life. Ole hau te lenga leo le saunoanga Isu a vatu lo wola. His unconditional love. He surrendered himself. He humbled himself and gave his life. A mai leola ma na ia le alofa. E alana a mai o le alofa. A alofa le tangata ia te oe. E iai le mea na te a mai mo oe. A alofa i sisi. I iai le mea te aloe ave ki.
Aya keriso. Ele ia mai keriso se tupe. Ele ia mai keriso se mea ai. Ele ia mai keriso se isi a mea le tino. I give my life. O lona ola. A mai lona ola. Le winga le nga a mai lona ola. Sei fatino ai lona lofa. Se armera mai ele ola keriso. Because there was a problem in the earth. In the world. Ua iai le whawhita ori waka oko le lalorangi ta ua polo le kalisi Roma. There was a problem. What is that problem? The problem of sin. Ua anga sala tangata umalava. Ma ua leo ole vi inga le tua a le totongi le ang sala ole oti. Le ala le na manatu ai ke viso se i au mailo na lofa, au mailo na ola. Na mela mai mau i fua le olo ke viso. A mai le olo keriso, se to tongi ai le tanga sala. Ina ia toi maua e ta ua le ola. Save us from condemnation. Ai le ngata le na, a le ava noa vole na, e li tai ta ua le eternal life. A lot of blessings we have. Kele i o whamani ango, tato mau. Pe ana ina ua fua i le ola. A le ane me tupu pe ana whai e le fua i le ola leo keriso. Mai keriso na usau o te auauna atu ma a vatu lo wola. E mai alo na ola. Se i tau sorva le whawhita au ni leo i tato lalo lang. Ua anga sala tangata o malava mai whienu ngang sala. Mai e tato rua i matua ia atamu ma ewa. Whanau mai e tato malena atula sinful nature. Te loa i o mai a tato. E o tato whanau, ma nise le whananau mai, it's true I love le sinful nature lea. Ai whawhetai, ua a mai le ola, e a mai a seisi mea, ai a mai whai le ola o keriso, na a mai a toa. Ina ia to tongi a tāng sala. Whaasa o roto tā ua mai le whawhanonga e whawawau. Ao se a wanoa e a watu ai tā ua i le ola e whawawau. Wow. E se le te leo le alofa, akape love of God, his unconditional love, his unfinite love. E le uma le alofa le alofa lau sunga ma, e alo lua uma. E iai me whaavai e lo ta alofa. A ua alofa atia oe, e te alofa mai fwoi atia. A te, a maisa utu peisesi e te alofa, a le aise mea maio, te ia wa uma le alofa. Ai ale lofo le tua, e unconditional. E le aise mea whaavai ai. O le grace le nā le tua. O le lofo le tua. E le aise mea whaavai ai. Ai na whaavai lo nā lofa. A mai a toa lava lo nā ola. Serve with love. Le ngata na serve mo ta ngata lo na nu. I le lofa. A ua laki ai maka uangu ese. Ua whaatau tau lo nā ola. Ua whamalepe no na soifua, ua momomo na tino, ua whasiotia o ia, na umalo na ola, serve with love, for the sake of yourself, and your children, and your family. So think about this great love of Jesus. Eleve mele tu stala Johanne, John 3:16, Man, so I, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Wow. For God so loved the world. Oi e a le lalolangi ang sala, oi e a la fatu ang sala ma violianga, ai alofa me iai fua KERISO. For God so loved the world. Samoa o e la ngona ea le alofa lea. Le akape lava le tua. Le unconditional lava le tua. E le aise mea e whawai. E ta tau ono tala ngona ina le alofa. O ai au le tangata angasala. Wa amai ai lo na ola. Le persona le alo le tua. Fa mai persona le tamaa. Le tua le tama, na ia au mai alona
persona le alo Yesu KERISO. Sau se ita pena lo ta whaola tanga. Ma neia, se whamalosi, se whamanatu, mo ta ua kerisiano, e mana o mia lo ta auauna male alofa. Auauna male alofa e leisio uso a kerisiano. Pe a whaio fia maua se fiso soani. Serve with love. A fia ai fafanga. Even e lo fili a ita mai fafanga. A fia maua se fiso soani. Te mau a inga ave. A fia maua lau fautua ma lau whamawhanwhananga alu. Serve with love. E sea leanga leana sau noa KERISO le tula fono whaau. Ia e alofa i le tua malau loto atoa, malau nganga atoa, malau mawhawhau atoa, malau tino atoa. Al vaenga na lua mai ia alofa i le lua titua oi ia pei lava o oi ia te oi. The code and law of Jesus for us, we need to love. Love God with all your heart, your mind, your soul, and your body. Not only that, but love your neighbors as yourself. Hey, tatau na tatou wola ina le alofa lea. Whaatau le alofa. A whaina alofa mai KERISO. A mai atolo na ola. Se aere a mai ailo wola. Give your life. Surrender your life to Jesus Christ. A mai lo tatou wola. Se sui e KERISO tatou wolanga. Ona ia whao ngā leo tatou. E serve island ministry. Sena mai na ia a whai wa lofa mai KERISO. E ta tau fo ia fatu. Ona lofa ma a watu atoa. Lona tangata. Meo ia te ia serve ai le tua. Ma tangata o le tua. Le angai manga lua le lofa. Vertical love. Horizontal love. E alu i lua tua le lofa. Ma le mafa whauri tino ma le nganga. Ai ta tau fo ina whasafua. Leanga le tala nortus pa ia e mai o te lofa i le tua. Nga ngaka le nga ai ita i uso. Mele le tala tus pa ia o pe pelo le mena. Lona winga o le tatou wa lofa. E ta tau na tatou wa lofa ai. A lofa i le tua. A lofa i o tua oi. A lofa i o uso a tangata. Ona a toa leo le tula fonu wha aulo lea KERISO. Sa mole le ta ia wo mainga. O e la ngona ea le alofa lea KERISO. For God so loved the world. Oka se alofa. E le aise mea whawai ai. Whawai lona alofa muti wale. E lona alofa tu noa. Se iola le tangata ansala. Se ai te le alofa ai. Lofo no KERISO. Sawia ia tiao. Fatu Tuu maia ia pupunga. A e fia ola. Ile ola e whawawau mani manuia. Li liu ia KERISO. Fatu Tuu ia te ia. O tari tonu. Ona. Whapena lea ona ia lofangia oe li whaola tanga. Tātou KERISIANO. Love your neighbors. For us Christians, we need to love God with all our hearts, our souls, and with all our minds, our bodies. And don't forget, love your neighbors as yourself. Lia ia se anga kau ke la ungai. Lia se anga kau ke pepese ai. I love you, Lord. I love you, Jesus. Ai kangi mai lukua oye fia. Ai te lea lofa iau tafa. Riti fōru ma lea onga KERISO. Adi le alofa. Whama ngalo lo uso iau au kafa. Alofa iau uso. Le anga kako o aven kaulanga. Ku ukalo kaulanga e al whalei ma lo uso. Love your neighbors as yourself. Whinga ka iang whakingo. Ai ta tau ona tātou put in practice. Lo tātou walofa lea. E le na o le ari le tua. Whatino lo walofa iau uso. Ma e lo fia maua le fiso swani. Ma engalo na lua le nā ta whasoa. O atangia mai ni saunuanga KERISO. Serve with love. My Jesus, I give my life.
Le ale mea wa mau i fua le ola o KERISO. Ina ia ola au le tangata ang sala. Ina ia ola ta ua o tangata ang sala. Ma maua so tā manoa i le manuia e whawawau. Pau ale le cure of, pau le solution o le problem leo ta atia le lalo langi nei. Sing, tato wa ai wa tupu tele le amio le anga le lalo langi. Ua ola tangata le ang sala. O lo tau sa iri tangata ni fofo ai masui ai. A lea e ta oto le fofo. Fatu Tuu ya KERISO Yesu. Ni liu ya KERISO Yesu. Pauale na. Eleo se lotu po. Le a lava se mea. Thank to Jesus Christ. Who loved us before. He gave his life for the sake of yourself. Whaiwa ia te oe le lofa leo le tua. Se a te le alua i e tau le lofa leo. A lofa i se si uso le loa le whaalu tau. Share le good news. Alu iai. Fe soa soani iai. A apa atu whaola mai. Tango atu la vea i mai si angango le lo. E ala i lau moli mau. Pe a whaiwa ia te oe le lofa lea wha KERISO. I le anganga whape na voi le lofa whaletini. Fatino le alofa ina ia atangia le KERISO o lo i tō tonu ia ta ua ma ua ia alofa mai ma ta ola i foi ma le alofa le na e te tau ona ta ofi o tātou lotu ma ia whātau le alofa ma le vaenga i tōru i wha uma i ta wha soa sa muanga lava lea i sun i le whai poe whaso lima si ulama man fa manga for my keep my life for what as a ransom for many suia tangata e toteli na usau ina ia auauna atu ai le auauna mai ni se tau serve with humility ma ia atu ina atu lo wola serve with love ave le ola suitu langa isi ma le vaenga tolu for my and say as a ransom for many. So suia ai tangata i tō teli. Ma na ia le fatu o KERISO. Melon tolu serve for others. E rei manatu KERISO na o ia. E rei manatu KERISO na o Israelu lona nuu. Ne nuu sa osi fea ngainga. Ai talo fai na to fama mau KERISO na sila mai KERISO e fia ola tangata nu ese e rei fa pito manu i atas a ua fa salafa mai le lofa lea o KERISO ua ola ai tātou nu ese e leo tātou no si fia ngainga mane atua mai tātou le la le vine vauna mai sala mai ma fa pipi i le vine whanua tātou o tamawhai, tātou ua maua lo tātou manuia, ai tātou le lofa le KERISO, e rei wha pito ana o isala elu sa lātou wosi whengainga. Nā wa ai mamau, ma sila mamau, se i ola toi ma tātou tangata Samoa, tangata Tonga, tangata India, po whelawa atu nu esi. Mai a Israelu, ina ia ola tangata e toa teli. Fai masui o tangata e tō tele. Taulanga e tasi ai afe. Tangata e tō tele na tu e whano le whawhanonga e whawau. Na me e su na watu lo wola e sui ai tangata e tō tele. Lai me la sui e fua tangata ia. Tusa masau nanga e sui. Sui mai le oi i le whawhanonga. Eternal punishment. Le anga totonge le sala o le oti. The wages of sin is death. Ai tasi le tangata na sau fai mai da ia. Fai au masui. Lono winga o le whamasinonga wa tu atu le tangata. Fai atu le whamasino whamolmole. Aua le whasiotia, aua le avea tangata na whasala. Fai au masui. Substitute. Po le tatou substitution le. Fai masui. Wa ai oe le tā ua oe. Tele i soifua tele i ola mai. Tātou mai male nā tula ang salelele lo lang. Wale ai so tā wanoa i manuia e whawawau. But someone raised his hand.
Le metu stala e pelu maisu lo tama o te ofo atu o te alu e fai do fina ngalo. Substitution, le al fina ngalo le tua. Ia ola tangata malava, mai le isu o te ofo atu o te alu e fai masui. Save for others. E le manatu fa pito na Israelu pena o ia maono so sa latou militino le tolu ma le afetau sang. E le I manatu na ena mamao na sila sa iola tātou malava o ela ngona mai le alofa le alofa lau tele general love of God through his son Jesus Christ. E suia ai tangata e tō tele. Se manu e kofu umaka kou whawhangonga. Onga le ang sala tātou lua I mātua. Ai le ai se tangata e tauna alo e whaile tongi lea. A whai ole oti le tongi o sala. No one is perfect or entitled to deal with sin. Just only Jesus Christ. He has no sin. E le ai me se ang sala. E le ma whai se angelu mo seisi rewa na alo e whai tongi alo. Just only Jesus Christ. He raised his hand on behalf of yourself. For the sake of yourself, your wife, your children, and your family. That'll fine. Leise staulanga e toi fine. Ele ai foi se fine toi ofo sona ola toi fai e se staulanga. Pau ale o le taulanga e tasi. Le ala le fai ngoa le taulanga o le taulanga e tasi ai afe. Tasi le tangata na maliu ai ola le fia afe ma afe miliona o tangata. E tasi le taulanga ai sui ai soifua e to tele le lalolanga. Mana ia le saunoanga KERISO. Give my life as a ransom for many, including you and me. Tele loa sa yai tātou le plan lea le tua. Sa yai tā ua I mafofonga o le tua mal whaola tanga. Tele soifua o tele iola ua yai tā ua. Au tau foi KERISO I nunga le sa tau le whaatino le tau langa le alofa. Sa yai oe maau ma tātou uma I rona mafawhau. For the sake of many people. As a ransom for many. E re kilo whapito manu yatas. Sa moe tau langona mai le lofale. Serve with humility. Serve with love. And serve for others. Jesus sacrificed himself, not for the sake of himself, his people, Jews or Israelites, but for the sake of others. Toi sawa inale yane o tolu sulon. Wa fa pela mana lo fa mai le tu le lalo langi. E le nga Israel. Tu ina mai lo nalo e to tas. Na ia le whano se tase Fatu Tuu ia te ia. Ai maua le ola e whawawau. Te lo e o altangata to tase whano e le mana o KERISO. Na ia le whano se tasi o le fatu le nao KERISO. Aua nei whano se tangata na whaia I lona whaatusa I pa ia. Lewa mai le fo. Lewa mai solution. O le maliu o KERISO. A te loho e Samoa. E le whai o na mai solution na. Te sui e ta ua pe a ta le respond. Le o ta tia le fufol whawhita uli. Ai le ma whai na fo ina ai o ta sala. Pe a ta le tali. Ma ofo ina atu ta ua ia KERISO. Le o ta oto le whaola tanga. For others. Ai mana ia. Lo ta lia o KERISO I to tongo le loto. Le anga le o ko mekinga ka ko wo le langi. Ta tau na faise ngalwenga. Wa uma le ngalwenga KERISO ta pena ai lo ta whaolo tanga. Fata oto le wala ta te o ai.
ai ta tauna ta respond le ngalwenga no fai KERISO. O le ale ta respond, humble yourself, repent from your sinful life, open your heart, accept Jesus, invite Jesus, believe in his death, buried, and his resurrection. O le ta respond na mai talitonu le loto tau tino le ngutu e ola ai o e lono inga e ta tau na faisa ta ngalwenga. E mai su le fitu se falinga o te tu le fai to a matui tui. Ai se ta se falongo e le fosia ka ua KERISO. O le na ia o le ki man tatala mai lo loto. Fia fio KERISO e tarisua ma o fia fa manuia ma oi. Lana lea e alofa KERISO i so se tangata ina ia le fano se tas. Talo fai wa fano lona ola ina ia ola tangata wa fano ile ansala. Wa fano ina lona ola pa ia ina ia ola tangata wa fano le fanonga e favaval. Many people have now changed their lives, changed their destination because of Jesus' sacrifice. Ke le kangaka ua sui o langa ina ua talia KERISO. Tele tangata wa sui o lato no foanga. Destination. E ma ngai ai arge i lalo langi kau ke ngofo ai. Ai awane ngalo ke le fai mo oila no nei. E lua no foanga ro fa tani mai. E oti. Wa ai po fea le me fa mautu oilo wola. Po le langi po se oli. Two destinations. Pa fetai le maniu leo KERISO. Na toi sui ai lo destination. Leo langa nga sala ma le toi lalo popo na o iai o se e oli ia ma le whawhanonga. Ai whaftai le maliu leo KERISO. Na tu iai le Fatu Tuu ma le tantanunga le sala mo ma le ang sala. Wa mauti noa ua sui le destination e kuka iai le saa. Lena foi le lu iai tātou. Manu o mawale a manoa while you have time, while you are live, we don't know how long. Ke le rope le ale umi. Fe le alua le oki le alua i sa moa soli. Ale tala vau o tangata o feoti. E o nei to maiti, e o nei to amatua. Ai maa nei a leo mai a leoti. Wow, ngale maliu leo KERISO. Mai KERISO as a ransom for many. O le lui le nā mo oe. Sauia. Ia o ngale maliu KERISO mo oe. Te leo tala noa tu se tala inga whalotu. O lo tala noa i lea o onga le fionga le tua. It's up to you. Aua e pule a oe lau whiwhiringa. Ai na o se whau tuanga. Masa e wha manatu o le tala le lei. Se o tato manatu le soifua o no KERISO. Se a wa tu wailo na mamalu. Se a wa whalava ilo na soifua. Ua whalava le amoa. Se fe so ta ile tangata ma le atua ona wata oto le angsal. Se a te le la ngona ina ai lea i tu ai ngā alofa. Nā alofa mo oe. He saved us through his death. For us Christians, you were saved to save others. Ma hayat kala lea. Ka kou fo mei mu wha ola ina matalia KERISO. Ma ua tātou wha atua tua ia KERISO. Alu e tau se save someone. A whaina save ka kou KERISO. You better go stand up and go out. Save some. Through sharing the gospel. Tell the good news. Help some lost souls. Reach out to the lost souls. Share the good news. Leanga ole fatu le na o KERISO. Ina ua maliu toi tu. Sauni ole afio le langi. Ona ia fata oto leo le Great Commission. But not to be served. Ke siano e le vapewa e sa fai lo le no foa ma tofinga ma ulunga. Na e vapele ke le koe alo e serve nisi. O mai o tauna e serve wa o fifi au. O mai e serve mai au. E leo le langona le nā o KERISO. E leo le motive le nā o le service a KERISO.
mai KERISO na usau o te auauna atu tu lunga ta ua ta oe serve tangata wa ai le tangata mawalalo o te alo serve na tangata mau ai lau kupe e alofa mai a oe serve others angor talanga so seisi alofa so seisi ai misse al fe awul faolo tanga wa ai pe isa wole ele sevinga lava so wa ai pe isa so fal mai lawo tinga ina te loa ele sevinga so se ano tau ia le tala de le wa ai pe isa si fal pui pui wa ai pe isa si te loa ele sevinga next door neighbors do something for God's ministry. Christians, a vai o tamanuia, tama fai a manuia i nisi ritino, ai sili manuia nisi falenga. You're blessed to be a blessing to someone. God blessed you to be a blessing for others. Awa ke ngofo manuia kingo, awa te ngofo manuia le tala le lei, tuilunga ya lo itau. Ma fai lo atu lea lo fa lea KERISO ina ia ola seis lea ma to te fono leanga te lo pe a oti le tangata o te le ta ua le fe au fa mele tala tu olona tokto i lunga ya tia le e te tawa ina tato wo e tu sa male fe talainga le tato li o KERISO fa umanta fa malosi nei taya ile Great Commission Uma fatino ngalwenga, serve with humility, serve with love, serve for others. Finally, ole ato sa uni KERISO e fio le langi, on veatu le yon so. Olana saunoanga lea, ale saunoanga fato nunga sili, Great Commission, aole ya fio le langi, mele Yesu, yo to watu e fainu malava maso, papa tiso atu sofa te male alo manenga. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Mateo lusu valusu rivo lusu ma neia ole Great Commission. Fapitoa mo oe ua umana li liwi li ua umana fale leima le tua ya KERISO ua ya tātou le lofa lea fa KERISO. Ua toe wala au atu. Ele ngata ina le whea. E tatau na tātou woe tau. Le matatu nei tātou ta ape. Man tō wesau nanga i Jerusalem. Niono so iau tō wo. Watu ta lea matatu i Jerusalema i Utaia, Samaria, ia maturu inga le lalo rangi. Tātou woe tau. Haftaifo nea wala whai loa mai i le tua. Le sunga i le whengainga i a Pastor Mike. Whasoa atu wairi le wheau o le tala le lei. Ia le wheau le nā o tātou woe tau. Ai san maa nei a le vaenga le saunoanga i su muri whamai. O a o atu. Ia mea nasa o wa o atu ia te o tau. Ma o nei ngalo. O te ia te o tau se ia o a i le unga. True believers of God. That is Jesus' promise for us. Let us go and do His will. Evangelize. Share the good news. But don't forget, I am with you always at the end of age. Se loko kele la ia. E iai KERISO ia te oe. E ma futa KERISO ma tātou. Pe a tātou wo. E tā la ia tu lona fina ngalo ma na ia. Le whaama losi ma le whaama natu ia tāua. Finally, my dear brothers and sisters, be strong and be courageous in serving God in different areas of His ministry. Serve with humility, serve with honesty, and serve with integrity. Ne ami sa. Tato wone, tato auauna male loto maula, auauna male lofa, ma auauna ina ia olanis. Go now and serve, but not to be served.
manuia tele lau whaafonga le upu nei taia. Baua lea, tato manatu pea ia KERISO malana ngā wenga auauna na sawai. Se iola oe, ma se iola au le tangata ang sawa. Se te le whaafitai ai nei taia, koso si taimi lava. Whaafitai KERISO le wola na sa samai. Sau lava oe o le tupu o le atua o le langa. O e ngā lue auauna. Se ola au le tangata ang sawa. Whaamanuia tele le tua, I lau whaafonga nei tai au, maaua nei ngalo, alu e tau, le whiau o le whaoratanga ina ia ola nisi. Ono Yesu. Amen. Matu whaftai ta mai nei e au. E tō whamanatu lau tō mawhtanga mauso me se lava le uso ia kopo mai ane. Ma whailoa mai ai mātou lau soifua auauna. Na e o lava sa tauro na alu manawa le lele. Na e tō soifua mai tō e fio atu le lana. Sa amsia, sa inusia, sa tūlafo ina oe, sa ta wenu, o mawheanu, asa e auauna lama ma le lotu maula. Awa maia, lau au ranga, ia, pape nana lui tau ai mātou le au ngālu dui. Awa lama ni ai mātou le nganga se pe na, iai le au so, le au auna fia sili mal fia maulungu. A vea mātou ni auauna loto maula. Paftai wai whetala. Ia mātou woe auauna atu. Ai aua ni auauna mai nisi a mātou. Ina ia maua se vi ingo lau fiu. Paftai ni amanoa. Pamanuia tele le tua ia o fionga paia. Pamanuia le whafonga fitaso mātou atu nu woma ai. Pamanuia nei pulenga le sunga ne li pule. Ngai ngā le tua ia mai kreta malipule. Ia mai se lava le aloa loa so mātou atu nu. Paftai mo lau sauno mai le nei vaenga le asu. Tu maulo vi inga, tu mau so mātou whatawa. Manuia tele so mātou atu nu sa mo nei taia. Ono ro lava swafa Yesu. Amene. Ia, se funuia le tatu o whafonga nei taia au. La visen ngana wa la vale ma le atoi lo fa fonga ya fa mangalo to alto taia se le atia nuia fa so so ngani aso maneve yas fe do foi se malama pe a pule lo fale tu so fu ia nuia fa tai what's